كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. كيف الله سبحانه وتعالى يتلى مام دكتور سيد الحمد لله يتلى ينتري وجود إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أوه ونولي أمير سوي يومين يوجود صحابة من فوق وجود إهوارا كان جوكو دينك بجوكو نوكا يوالا تبتين كالدينة وتبتين إهوارا مكة وجبتين دل مكة كاتب. اللهم آمين. واللي في الله يلا يؤمنون هم جوكي مسوقنا ما قول نلا صلى الله عليه وسلم يوماكي إدام ورسالة لكو كتاب الملحي والفتن ونوم أولتن إنقال دم قالوا هند حديث له وأولو وقتي أولو ريتامة الجيلة تتفن الجيلة أولو كأقبة ابن عامر الجهني والكسليم وي تبتي وند الله صلى الله عليه وسلم خرج ويلتين يندقو إلى قتل أحد ويهي كبي ورابه يند أحد سر أحد توم وصلى عليهم وجود إهور مأبه بعد 8 سنين فأودوا بجيتة بورقل بسرينو كالمودي نوين السيف وين طول للأحياء ونن دهور ببن والأموات يمي ببن دناندي غير أم أخدي بون غير تيمو إدل غير الإسلام كوالي كو حقو لجول ببن هيفر ببن باو غير أرنو وادي بدري الله وادي جول ببن فولي بوادي هيفر ببن capande jeddo ko e mabbe den kumalobe mabbe be nangi capande jeddo tay ko hejale quraishian kokbe kambe gari be dabbo alliance be mooboni be aroy wa gaynu gol fi mabbe fiw gandi histoire ngere on don gere ji burdi mawndi ni don julbe hebno jarrabu ye be wara moƴƴi haw be dogi jawoy ka hawre fello be fuɗɗi taw feggande nen ka ɓe yeddodirgol konngol maɓɓe ngol ronki wonde gotol ka fuɗɗode ɓawo ɓe andi heferɓe ɓe ari ha ɓe ɓattike nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o disini sahaba makko ɓenno wowri ɗo o watta hunde kanko tun o wi'a ko ɗum ɗo lanni o lannotoɓe joni honno woni feere mo nge ɗum ɗo eli ɓe arani en ha ɓe ɓattike joni ko honno yiilo ɓe addi pehe ɗiɗi sertude mawɓe inni joni ha bonen ɓe ha ɓe hewta si ɓe tawi en ka saare ɗo on to mati wooday ko waɗɗen ɓe inni menen kamɓe ta kamɓe mbaɗina ɓe inni menen min heewa goɗɗo ara tawa men ka saara men ɗo min piira men ronkama folude sukaɓe inni ha menen nano men yiiri si tawi ɓe ari ha ɓe tawi en ka saare ɗo eyno sonnaɓe men ɓe hino fayɓe ɓe hino piiji men bone on tiiɗay ko moƴƴi yaha hen fottage maɓɓe ka burure hara ko haɓoɓe ɓen tun e maɓɓe hawrodiroy ko ɗon tana on ko ɗon hakkilloto sina ɗon ɓe hawrata e sonnaɓe men ɓe hawrata e paykoye to sokkoy ɓe hawrata e mirankoye men ɓe hawrata e daaɓe hoye meɗen awa ɓe insiste tentini ɓe tawanoka gere batino tawi ɓen no jogi hamas ko kañum kadi no faala ɓural ko ɓeeɗa tawanoɓe badri heɓi kon kamɓe kadi ɓe heɓa ɓe jokki nelaaɗo fanki ɓe jokki
tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko feere mawɓe ɓen fayda ko ɗon ko ɓuri oñorde kono ɓay sukaɓe insisti oymi o naati ɓornagol dolokke makko haɓirɗo on ƴetta alaji haɓirɗi ɗin sukaɓe ɓen ɓe wattanilla ɓen ndara en forsa nelaɗo woni nelaɗo faalaka yaltude yaha nelaɗo ɓuuri andude joni so yalti torɗen mo yaafuye tawten feere mawɓe laaɗo yalti ɓe galtini lanmaki laawi si woni ha nulaɗo ɓornike doloke gere o ɓortatake gere waɗani ma gandi ɓay ɓe yehi ha ɓe fecci hakkude laawol ngol fayda ɓe ɓattike haynodirde ɓe haynodiri e dayre heefere ɓe ɓe reeni kaɓe woni toon no woɗɗi seeɗa kono ɓe reeni kawete mustara hayi mustara ko ɗon abdoullah ibnu ubay ibnu salul rasa munafiqin ko ɗon goyni heeyi tigi tigi o min ɓay tum nelaɗo acci feere meɗen enen mawɓe ɓe o jokki feere fayɓe ɗum tigi o min mi yiltike nan mbiɗo torino kala nanano wolon kadi yomin yilto o yiltoto ɗon yo temetato e goɗɗum haɗo maki gasi polgal ngal nayi junngo mum woni koye junngo allah subhanahu wa taala ɓe continue ɓe yeeyi tawi heefere ɓen waɗi plan on tumata haaldumo waliɗo wonaali julɗo tawi mo ƴetti sukaaɓe waawɓe gere moƴƴi ɓe suuɗi ɗon e ayde no luggiti ɗon no niɓɓiti no luggiti fayda yiyatako kat sera laawol ɓe suuɗi ɗon ɓe fanki nelaaɗo rewde kono mo ɓe yaali ɓe feƴƴi ɓe hayferɓe noon tokkata ko fellude on laaɓe hewti ɓe haynodiri nelaaɗo senditi kono mum in on ɗo capanɗe jow jonni ɓe ko famporte wi pelluno ɗo o wi ono ƴawe ɗo ndaron holaaki ɓaawo ga woɓɓe suuɗaaki ɓaawo ga taɓe waɗɓe en ɗo ɓe hippa en ɗo hurumo tawa heɓe ɓaawa toon en rewi en feƴƴi ɓe yiltitoyo kam ɓe huɓɓa en onon ɗo mi fooli o mi foola o taw cippode ɗo minude o cippo o waɗi goɗɗo hoore ma o feƴƴide e ɓeya ɓe darondine e heefere ɓe on ɗum waɗi ko sappuwol gorko e gorko gorko e gorko ɓe nangude ɓutu piira guru 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 heefere ɓen ɓe huuli ɓe dogi julɓe woni ɓe jokkotugol ɓe dogi ɓe liɓa piiji maɓɓe ko ɓe liɓi o julɓe no rew no jokkutude hocca kañum kadi wonnoɓe kawre pellum ɓe tawi Khalid ibn Walid kaɓe suuɗi ɗon ɓe faala arde yo kono ɓe ɗo ɓeɗo si ɓe yi en ɗo ala moƴƴanayi eɓe duuɓi en ley ɗum gere wontiɗo dow on fayda o wawe wonɗo ley on ko ɗum waɗi joni gereji ɗin ko dow ga ko toon alaji ɗin yiwrata awa wonɓe kawre pello noon ɓe ɓeyni ala gere lanni en fooli joni yimɓe ɓen no hoccude awa jawle ko ɓewne liɓude kono joni noon so en jooɗike ɗo enen en hoccaali e yata tawi goɗɗo no hocci goɗɗo inde sende addu sende nela no heewi makude mo ɓe ko hocci kon kañum jeeyi hoole maɓɓe gin nelaɗo makko no o fooli o foolama ta en cippoɗe ha o inna en cippo o innani enne en cippo ɓeyni a ɗum no joni ɗum ko haajuma to mena ɗo me heewi ɓe cippi ha luttuɓe tata Khalid mo waɗi wala ɗoɗa ɓen ɗo o rewi o sahindinni ɓen ɗo o cippi o ewni ɗimmo makko ɓe yilte 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 haaju men feewi o eɓɓunnen kon gasi ɓe yiltiti neɗaɗo leƴƴiti tawi heefere ɓe ɓaawa hino heefere ɓe yeeso no ka nana no ka ñaama yen anndi gere on o wonno moƴƴi capanɗe jeɗɗo e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɗon ɓe sahindinna no e maɓɓe bappa makko Hamza ibne Abdulmuttalib e joginoɗo dara ko on Mus'ab ibnu Umayr e Abdullah ibnu Rawah ibnu Haram kan Abdullah ibnu Haram ben Jabir e woɓɓe go joni noon ɓay ɓe warama woni gere on gasi heefere ɓen dogi woɓɓe rondi fureji mum ɗin fokkendini artigol Madina surra bagiye nelaɗo ɓay andi o maaki o yilteɓe kaɓe maayi ɗon ko ɗon ɓe surrete ɓe
ɓewntumati ɓe surra lana maki ase luggino surri ɗon ɗiɗo ma tato ma ɓuri e nder gabru goto ndaron ɓurɗo hunjade alqur'an on wo heedi noon on noon ka qibla ɓe geldi noon yon noon no hewno kallaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yehi ko juuroyi yawo du'anoɓe kono ngol laawol ɗo ɓawoni duuɓi 7 ɓaawo gere on no Uqba ibn Amir al-Juhani o fillani en ɗo ni o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ɓangi Madina o yehi yande woɗɗodiri seeɗa no yehi ono ɓayda pele 4 à 5 kilos kono joni fof ko wonti saare wotere o yahi ha o hewti no wayi wasi o waynotoɓe tawi joni mandeji ko hollata wonde tigi on hewti gurdam makko ɗan ka gasata mandeji ɗi no feeñude ɗum o yehi o hewti o wi summa tala ala almimbari o ƴawi ka gangunal ɓe mana o yehi ko juuli e maɓɓe kanko ɗo wallifi ɗon ɗo himo henno e nden julde ɗon ko du'anagol ɓe tun wona julde andade juulugol fure kabbiraɗe ɗi 4 kabbirago arnogo on tigi janga fatiha ɗimmo ngon o juuɗe nda salat ibrahimiya tammo ngon on tigi laɓɓinna mayi ɗon du'a naya bon o du'ano hoore makko julɓe men o salminama o habbira tun o salmina o wi kanko naɗum kono naɗum feeñi ko julde no fure e juuliranteno ko noon ko juulirnoon ɓaawo waɗi ɗum o arti Madina o ƴawi ka hoore gangunal fagala o maaki inni bayna aydikum faratun o wi min miɗo heedde yeeso moon min woni wontirɗo yeeso on farat inni bayna aydikum miɗo yeeso mon wigol miɗo yeeso mon piiji ɗiɗi noon ɗon no gollire piiji ɗiɗi si yimɓe no darima no jooɗi goɗɗo woni yeeso wono imamu jokko wiyete wo bayna yedayhi si goɗɗo hikkike yeeso yahugol joni ne faala yaade ine ne faala yaade laɓe ine joni a woɓɓe heedan e yeeso ɓe dawen ɓe hiwraniki en laawol huwa farat en huwa bayna aydina imo yeeso men kono yeeso ɗo wahata ko yeeso ma ɗon vis à vis ɗo wahata ko yeeso mo attima wontiri yeeso faratun ko attotoɗo e hunde ko yahtoɗo habbo ko ɗum waɗi ɓay kum maari no jeeya ko du'orante allahumma jalhu li walidayhi dhukuran wa faratan wa ajran allah waɗa mawɓe makko ɓen maraari waɗa heedoyowo yeeso ko jaɓɓoɓe farat o wi min miɗo yeeso moɗon mi ardike yeeso wa ana shahidun alaykum min ko mi seedotoɗo e hoore mon mi seeditoyto e hoore mon ɓoy ɓe lannoyto lan si mi yottinno minna mi yottinno mi ɓanginan mi laaɓanno rewde ɗum ɗo kadi ande koy mi seedoyto wa inna mawidakum lhawdu awa rande ko mon ɗum mana aadi men ndi fottoygol mengol koka weeni ko ɗon woni e tumbodiral men ngal ko ɗon fottoyten ko weenu hondu fanda ɗo ko weenu kawsara no tabiti ahlu sunna wal jamaa no tabitine ɗum ɗo weenu kaban annabaɓe fof no mari ɗum weenu mari weenu kono ɗum ɗo weenu na sallah sallam no ɓuri piya luttuɗi few ɗo sifaji mayru on ka yaajugol ka welgol ka laaɓugol e ɗuɗugol ko yarirte kon weerji ɗin no tabiti e hadisaji wonde laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki man warada minhu shariba mo ari ka weenu ɗon hewtiɗo allah wallimo ha o hewti o yara wa man shariba minhu lam yadma abada mo yari e ndun weendu ɗon hande ka ɗonɗotaki aduna o yarata o yara kono o yarita fimo ɗonɗa andi goɗɗo no yara joni sa jus wona ɗon ka yarite koni ɗum jus aɗano muuya jus ƴetta yara ma ɓeynama ɗan ɗo ndiyan no weɗi ɗan ko ndiyan ko salamu ni ɗan ɗo ndiyan no weɗi addino mi yara
hala hande kadi ko non tiyerni kana mi do halu timen mai wala non yara sinan don ka warina la o wi rendez-vous men ko e luwelu ɗo o wi wa inni no min la anduru ilayhi miɗo ndaara e nduni miɗo suti nduni min magami hada e ngal darogal an fewɗo ni miɗo wawi suɗo hendu mi sutimo wa inni no min lastu akhsha alaykum lataki miɗo hulani on an tushrikude shirko ton na ɗum ɗum mi ɓuuri o hulande to ɓan wiyatake o hulana en shirku ɓay no ari hadisaji goɗɗi ko wi komi ɓuuri o hulande ko fof ko shirku tosoo ko on ɓeyde ko honko won shirku tosoo ko o wonni ko yiingo kono wimano si ari e miiji ɗi hulani on ɗi wona shirku ɗon mi ɓuuri o hulande walakin kono akhsha alaykum miɗo hulani on adduniya o aduna ayi o aduna ayi ndi jawdi ayi ngu laamu ayi ngal teddungal ayi ɗi nemaji aduna ɗo ko ɗin hulani andi o joni joni ɗon hendoɗa ɗon naftora ɗon ɗum no wawi bonnude ko foda a heɓoyay nden lahara sa waɗi ɗo heɓoya lahara ɗum no woɗɗi ɗo sa ɗumanike ɗo e jonede ɗo jonide ɗo 1 milliard minoti ɗo sa tawti tum meɗen waɗanema chèque joni o wi ko ɗum ɗon hulani on an tanafasuha wota on pongodirta on wippodir o aduna tanafus komo be haɓɓito ko kañum ɓurata munafasa ko leadership o be wiya min ɗo min ko min ɓurata komin ɗum ɗo komin ɗum ɗo sina mayde nde min hendoto ɗum ɗo o wi ko ɗum hulani subhanallah lay ko holno ko moɗaɗa e yimɓe ɓuy e juuɗe yimɓe ɓuy aduna on ko ɗum ɗon ɓuriɓe hittude e lahara ko waɗi aduna on defiɓe yeddugol allah fes kala ka aduna o rewni ɓe yimɓe wakkili fi yoɓi heɓtu no anda fof no hani ɗaɓɓugol aduna on nemaji ɗin ko enen jeeyi ko julɓe ɓen jeeyi قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة كون دون إلا لا أقول إنه سلك الأباء لام إذا إلى عندي إذا جاني إذا نودي إذا فين سلك الأباء جودي سلك الأباء تدونغا سلك الأباء بيجي فوتو أدنى قال لموجه وتوالى بانغال صنع به لا باب يكون لنا بروبلم wota won tun ko e ala hisabi din ko tawa ko dina maka yeyata si heɓade ko ndimu mangu yeyata si heɓade ko moko bayagal manga yeyata si heɓade ko ɗon woni probléme gala kanko ogba o wi fa kanat ɗum to laatike akhira nadratin ko darande sakkitinde nadartu hande mi daari ila rasulillahi sallllahu alih w sallam anala ko ɗon mi komi sakkitimo ndaarude mi yiyam mi tenjina mo moƴƴi ko ndeñen andi jaka woɗɗo ndaari ko ɗum wasi o wi a sikka e wayno to ɗo wurɓe e mayɓe o yahi to e ohude toon o wayno wike e mayɓe ɓe o arti ɗo waɗi hutba o waynike wurɓe ɓen seeɗa ni tutta yo faatika muttafaqun alayh wa fi riwayatin no e filla e goo ko o maaki walakinni akhsha alaykum dunia an tanafasu fiha ko woni toon miɗo hulani o mum aduna wota on pooɗodir e makko pongodir e makko nawlidir fi makko wa tagtatilu piiro wartindiro fa tahliku halko ɗon kama halaka man kana qablakum wono halkornoɓe attinoɓe on wono moftali goo attinoɗi on ɓen ɓe gerduno e aduna mo ɓe haɓɓeti ko kañum ɗum hendoto ma ko geɓal mo ngal ɓurata woni piiro woni warindiro ko ɗum mi hulani on taw rewko kam e rewnoɗo allahu akbar قال عقبة بن عامر يعني وي وكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ولن نوني سكت ودكمي إلا صلى الله عليه وسلم جاي ورقلبنا وفي رواية في الله يقول قال وي إني فرط لكم كمي ولي أدوي تودهم حبوي تودهم
يسو وأنا شهيد عليكم منكم بسيد جهارمو وإني والله ومن ميوني ألا لا أنظر إلى حوضي الآن من أنارني ويلو أنه فيرلوني وإني نمي أعطيت بأركام مفاتيح خزائن الأرض بأركام سوتير دنغالو ديليدي سابي دنغالو ديليدي بأركام أو ما كوينو مفاتيح الأرض سابي سوتير ديليدي إما سوتير دنغالو ديليدي ما سوتير ديليدي وفيني دون جيبي كونغول هونغول أورو وإني لمن والله بودري الله ما أخاف عليكم بقول أنا أن تشركوا بعدين شركوا باوها ولكن كنوا أخاف عليكم بقول أن تنافسوا فيها لفور نيرتم كونغو نيرتم في أو أدنى ويكان إمام النووي والمراد بالصلاة على قتل أحد ومن وقفانا دو جورغول مكو إبيوانا بأحد باو بسرّان ولدوا بجيدته الدعاء لهم ودعاء قلبه وإلى الصلاة المعروفة وناجل لأندان في جورغ الفريق كنوا وياي كنوا برسلوا لكم وجود الأندان لتيجي والشيخ الباني اللي قال يمو وي غوري وغوردو وي دون روتا ما كودس دي وي كون دون روتي كونغول ما كون كان امام النووي ويسا من علي روايه وامام البخاري في اللي بلفظ فصلى على احد صلاته على الميت على اهل احد صلاته على الميت وي اجوري يم احد بن جولد ماي اندي دو كان لاندي اي اجوري بن siko juuli tum ɗum du'a ko julde wiyete kono o wi no mayɓe juulirteno gan ɗum ɗon laɓɓini koy hadis hen ɗon o kanko watti wulure temeɗɗe jeeɗate capanɗe jeego e goo wa an abi zeydi amri bni akhtaba al ansariyi radiallahu anhu ittama e o oɗo abu zeyd ɗum woni e sowore makko nde ko amri bun akhtaba o wiyete e ansari ko ɓe jeeya qala o wi'i salla bina rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam alfajra ñande goo nelaaɓe julnimen subaka ɓaawo salmini wo sayida minbara o ƴeyka ganguna fa khatabana o waɗani men khutba o yewtimen o jokki ɗo hatta hadarate duhru haa waktu fana o heewi فنزل فصلى وكيف كغانغنا وجولد من فنام ثم صعد المنبر وجاء كريم ويلتي وجاوتي كذلك هوري غانغنا فخطب اول خطبه وواجي من ويوتي من حتى حضرت العصر ها على سلاك الهيل ثم نزل فصلى وما تشيبي وجولد من على سلاك ثم صعد المنبر ويلتي كذلك وجاء كريم هوري غانغنا وي ما أول خطبة حتى غربت الشمس هانا جموتي فأخبرنا ويوتي من إلى في خطبة لما قالوا أرض سبك هانا جموتي ويوتي من ما كان كونو كفئنو خبروجي كفئنو كفئنو ألا تجعلنا وما هو كائن يكونو يتكون كديسو وأرى يسو يوتي من بيجي أرى يسو وفي فأعلمنا كبر من أندد أرد من أندد أحفظنا كبر من مال تابعه أي في قادة فوق يرد من أندد كون بوري أندد كبر هنجاده برنو أمين هنجاده مال تو ما كنو وبينما من كلام كوب يكون مالوك سنان سيكو يقول بنت ما كان تبيجي كون بما إيه بما كوب لواي مال تابعه منو سمعي محاضرة كونفرنس ما هذيك خطبة نو دي بتاعتا سيتاي كونفرنس يجون ولي إنور بتا هذا اليوم كده ويان تدا على أنت كل ما تلاقيه بيماك بيجو ما يكون رودي كل ما تدا ولا أبي بينو ما تلاقيه كونه بين ولي بيجي توا هو اللي كنت يعني تجارة دوننا دوري
ko fayda ko yago ni hi nandi gandi ustad o do buri kari no andi o do conférence no ɓuuri oya conférence mo ɓe wanno nokku kaari kono hay hunde ko manti ko tata wawi fillano yaade goɗɗo ala ko foti si a yehi conférence ma a yehi dars ma a heɗike khutba hara no woodi toɓɓe goo ɗe manisiɗa tawaɗa wawi aji ka ɓeygure ma yewta ɓe hande mi yehi ko conférence tigol no jeyaɓe hunde l' essentiel ɓuri himmude kanko ɓe ma ton ɓe makuno hunde kaari dagaki hunde kaari moƴƴi kaari wonde hunde kaari ɗon adda toɓɓe nde tawata no himmi e nder yewtere nde o wi ko ɗum ɗo ko ɓuri amen jogade gandal ɓurɓe manitade ko yewtaran kon leññande hadis on rawahu muslim fidimu ko imam muslim hadis he ɗon kan koto wurure temeɗɗe jeetati capanɗe jeego e ɗiɗi wa an aishata qalat ittama enen min aicha qalat o maaki كانوا من عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر ماكي من نظر أن يطيع الله فليطيعه مفودي لفت أقول الله يو لفتمو يو هنو دي مفودي الله مي فوديما مي ودايس لك حسب مودك ما مي جولا يدات حسابك ما مي هورا يبات حسابك ما مي جنگا جوزو حسابك يو دي هنو دي Allah ida fodo ha gana lundo kono man nadara mufudi an ya'si Allah de yedda Allah fala ya'si wa yedmudi fudi mi yetani al hadi kali itu gata mu adnas ko yeddu golal tahum fudi Allah mo jere ko modana kari ko mi wata no hande kadi tahum si faɗen fotoje ittesi keno go fodi Allah wonde juulata ma yaray beere ma waɗay sina ma piyay goɗɗo ma waɗay goɗɗo ma jattoya jawɗi goɗɗo ma wujjoye ɗum tawdi wadde tawdi ɓay noon hari mi jetti engagement ɓay noon hari mi jetti ɓay noon hari mi wondi gasi ɗum ɗon fof no fof ɗin argument ji ɗo mewata ya yeddo Allah joni a waɗa kaffara e wondore ma nden si a wonduma kaffara fodore nde mo fodi o ronki hunnude kaffara mum no wawa mo wondi waɗa e goɗɗum ronki wadde oɗo hadis no fotta e sellugol ka fotugol Allah ɗoftagol mo no waɗi piji no woni annadru mutlaq annadru muqayyad wigol Allah mi annike ko alkamisa araɗo mi hewrante ko nadru mutlaq muqayyad Allah si o na ɗum ɓay ɗum a nawru ɗum ɗo si ɗum diggi hoorante balɗe tati ɗum ɗon no aña ɗum woni won si Allah si a waɗanna hunde kaare mi waɗani kadi hunde kaare kono hay sonti ko noon mo waɗiri haray ko yon tigi so tawi Allah waɗanimo ko wi ɗon ko on condition ɗo kankadi ko yo hunnude درجة الكمال كما قال سارة ترك الله سبحانه وتعالى يا الله فامي كادين فام سلله واشكر كان يقول فام بينكم كما يقول لكم ويقول لكم أخرى المكيرين نحن يموك أدنى كالآخرة ودن لا يجرب فيه تنادي الفلاح فوق ولما ربنا الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. وعليكم السلام. ويعني جورا كونغا بوجيري سبحانه ودار سبحانه وجور هون بيأنو كبيئة كوني ورسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن ذاك سويهينو في الله كم من عائشة وماكنونو ويندكو ومنبي وحتى نلا بكدانك من فعل الله سكينهم هذا نلا يهي كسين لا ما كوبي مونتيو أوتيبا فانغال دوي هدي كونو يكون عندنا نلا نمو يهودي كبرد بديا وترى بيان كل يوم أشي مدار يفنتو وهاري نلا لون داري نبوه دوانو
dari ɗo ha nena fokki tungo o yidduɗi ɓurat dogi ɗum o hewti o feƴƴi waali kono ɓawi ko dogi o duppi laaɗo hewti aicha ɗon waɗi ɓoyi naami yiyaɗima ɗo na sikkude goɗɗum aicha koye nguɗo allah hiɗa ayde miɗo yayde goɗɗum e miijo goɗɗum miijo goɗɗum iran holli on ɗon tino daro ko ɗum ɗon ɓura ande fewtugol ngol na ɗum fuɗɗi ko fewtuga ko ɗon ko toro ko woni na yon tigi torol allah wonɗo ko gabum ɗon mo yaha ɗon mo wigol allah okkoran hunde kari sabu ɓe beliɓe ɗo horma ɓe beliɓe ɗo son ti yahi kon ti toranoɓe allah mari hunde ko gayta o wana hay hoore makko hay kanko ko ɗumanteɗo ko kurkanteɗo o wata andude goɗɗo ha yumde haare ko ɗum noon woni ko men anndi gonɗo muɗum o billahi tawfiq